Crtanjem se bavim od malih nogu, uvek sam volao da crtam. Išao sam kod raznih slikara na časove, ali nikad to nije urodilo plodom, uvek sam crtao onako neke svoje ideje. Nikad nisam dopustio da neko oblikuje taj moj talenat za crtanje, uvek sam se trudio da iskažem sebe. Ja se zovem Damir, bavim se profesionalno tetoviranjem već 10 godina i to je nešto što je obeležilo moj život do sada. Tetoviranjem sam počeo da se bavim sasvim slučajno, znači nisam to nikad planirao, imao sam talenat za crtanje, ali tetoviranje nisam ni sanjao da ću se time baviti. Sam vremenom shvatio, još kao amater sam shvatio da je to nešto što volim da radim i to je moja najveća sreća u životu, da se bavim nečim što volim da radim, nešto u čemu uživam. S obzirom da sam u to vreme imao nekih 12-13 godina, najviše vremena sam provodio oko svoje zgrade gde sam živeo i tu je bilo dosta u to vreme starijih likova, dosta i robijaša, bivših i sve to, koji su na sebi već imali neke tetovaže i tu su bile te neke klupe da su oni stalno blejali. I jednom prilikom su došli na ideju da jedan od njih je bio specijalista za te stvari, da napravi mašinicu za tetoviranje od Walkmana, žice od gitare i tako dalje. I oni su došli na ideju da naprave mašinicu da me upute u osnovne principe tetoviranja i da im ja popravljam te stare zatvorske tetovaže. Tako je u suštini moja karijera i počela. Znači sa tim bezazlenim trenutkom. Kada sam odradio tu prvu tetovažu, već je gomila ljudi koja je bila tu, koja je to sve posmatrala, čekala svoj red, znači su totalno poludeli, znači ja sam noćima sanjao taj zvuk mašinice, skupljale su se pare za baterije, pošto smo radili napolju, pa je mašinica radila na baterije, to je bio totalni haos, znači to je non stop bila rulja ljudi na klupi ispred zgrade. I sve to bilo super dok jednog dana moja majka stana, nije se vraćala s posla i videla tu rulju, videla mene da sam u centru te rulje, prišla da vidi šta se dešava, videla svog sina kako tetovira nekog dripca tu iz kraja, mislim, haos. Moja majka uvijek imala razumevanja, ja sam uvijek bio i nestašno dete i sve to i takva su i vremena bila, to su bile 90. godine, tako da nije se nešto bunila, prihvatila je to, dopustila mi je da nastavim da eksperimentišem i da se bavim time pod uslovom da ništa ne uradim na sebi, što sam ja već bio uradio u tom trenutku. Moja prva tetovaža je bila mali pauk na stomaku, pošto sam tu mogao da dohvatim i da vidim, ali njega sam uradio čisto iz radoznalosti, pošto su svi žalili da boli, da ne boli, pošto nismo znali kakav je proces zarastanja, da li to treba se maže, ne maže, da li treba se stavlja gaza, da li ne treba. Tako da sam ja to sve isprobao na sebi, da li je dobra boja, koja je boja bolja, sve sam to isprobao sa tim jednim malim paukom. Nažalost, njega sam posle par godina prepravio u krst, pa sam taj krst prepravio u konja i sad to je sad već neka 10. slika. Ne sjećam se koga sam tačno šarao prvi put sa tom napravljenom mašinicom, ne mogu se sjetiti imena, čak ni lika, ali sjećam se kroz maglu tih ljudi koje sam to amaterski radio, to je sve bilo bez veze, ali prvi čovjek kog sam tetovirao sa opremom kada sam kupio profesionalnu opremu je moj drug iz osnovne škole, zove se Sloba, ali taj moj drug Sloba je, kad je došao da se tetovira kod mene, on je već bio unakažen od tih amaterskih tetovaža, tako da se ne sjećam šta sam uradio, znam da sam popravljao nešto staro, ali sjećam se tog dečka i dan danas sam s njim u kontaktu. Šarao sam ga mnogo puta posle toga. Prva poznata ličnost koju sam tetovirao bila je Ana Kokić. U društvu su svi znali da Damir odlično crta i da voli to da radi i na nagovor
svih njih. On je kupio i mašinicu i boje i sve to i počeo da radi. Svi su se naravno prijavili odmah da im Damir uradi po neku tetovažu. Među njima sam bila i ja, tako da sam bila jedna od prvih koja je dozvolila da Damir malo išara, da kažem, moju kožu, da ne kažem da sam bila zamorče, ali tako nešto, ali nisam se pokajala. U pitanju je bilo mala ruža u plavoj boji koju sam radio na nozi. Bez nekog posebnog razloga i povoda, bar što se mene tiče, nikakvo posebno značenje, jednostavno mi se dopalo. I zanimljivo je da je ona u to vreme bila maloletna, što je bio veliki problem, što naravno nijedan profesionalni tatu majstor ne tetovira maloletne osobe, ali u to vreme ja nisam uopšte bio ni svestan da je Ana maloletna, te kasnije smo se smijali tome. Ana se naravno vratila posle par godina da malo osvežimo tu tetovažu i u isto vreme tu priliku iskoristila da uradi zajedničku tetovažu sa njenim mužem, sa Nikolom Rađanom. Suprug i ja smo nakon par meseci zabavljanja poželeli da se istetoviramo, da uradimo iste tetovaže. Stavili smo 3 kineska simbola na leđa koja su označavala nama u tom trenutku mnogo bitne 3 reči. Tada sam se prvi put upoznao sa Nikolom i ostvarili smo jako dobar kontakt i od samog starta, verovatno preko Ane, sve to, on je imao veliko poverenje u mene, što ja jako cenim i znam da osetim od klijenta kad dođe, tako da se naša saradnja naravno nastavila. I sledeći tet koji sam uradio je bilo ime njihove prve ćerke. To mi je jako drago što sam upravo ja radio i upravo sam radio, znači, u trenutku kada je to trebalo da se uradi. Interesantno je da je to uradio pre svetskog prvenstva 2009. godine. Svetskog prvenstva u vaterpolu i da su tada osvojili zlato i da su mnogi povezali to kao ojačao je svoju desnu ruku. Ima jedna anegdota, jer su sve novine kasnije pisale da je baš ta tetovaža bila Majlija svetskog šampiona. Nakon Ane Kokić, sledeći poznati klijent mi je bio Marko Janković, frontman grupe 187. On mi je upravo dozvolio da radim nešto što je već bilo izvan mojih granica. Isplanirali smo kakvu sliku, na koji način. Dodali smo japanska slova koja tad u to vreme nije mnogo ljudi imalo istetovirano. Tražili smo neko posebno značenje. Na najširem delu leđa se nalazi veliki zmaj. U to vreme je bio problem oko tih japanskih slova, naći koje slovo znači, međutim Marko je bio jako iscrpan u tom traženju. Nismo za neke simbole našli prevode, pa smo slali japanskoj ambasadi molbu da nam prevede neke stvari, što je bilo vrlo interesantno. Ljudi su nam izašli u susret vrlo brzo, tako da smo tu tetovažu sproveli do kraja onako kako smo zamislili. Kasnije sam dodao još jednog zmaja, velikog preko noge, tako da ih sad imam 3. I onda se nisam tetovirao 10 godina i sad sam se ponovo istetovirao isto kod Damira. Dodao sam 6 novih tetovaža odjednom, teo sam da nadoknadim ovaj period od 10 godina kad se nisam tetovirao. U svojoj karijeri sam od poznatih ličnosti najviše tetovirao profesionalne sportiste. Među prvim značajnijim sportistima je bio Nikola Lazetić, tadašnji reprezentativac Jugoslavije. U međuvremenu ja sam tada bio urednik domaćeg tatu magazina i upravo smo tu tetovažu i Nikolu Lazetića stavili na jednu od naslovnih strana. Sledeći fudbaler je bio Mateja Kežman. On me pozvao za jednu specijalnu priliku, dobio je svoje 3. dete, sina koji se zove Jako, i baš u tom periodu cela reprezentacija je bila u karantinu na Paliću, spremali su se za svetsko prvenstvo u Nemačkoj
pozvao me da dođem da mu uradim tetovažu u karantin. Ja sam prvo mislio da je šala neka, pa... Imali smo zajedničkog prijatelja Đoleta koji je išao sa mnom u osnovnu školu iz istog kraja i tako dalje. I Damir je mislio da se neko šali sa njim igrom slučaja. Ja i on se znamo, odrasli smo, išli smo u istu osnovnu školu, Matej i ja, znamo se od malena. Tako da, ja sam odmah uzeo telefon, pozvao ga da proverim da li je to on. Ispostavilo se da je stvarno on. I onda sam pitao neke drugare ko u Srbiji u Beogradu tetovira, ko je dobar, pošto nisam živeo ovde dugo i nisi imao pojma. I tako sam došao do Damira, to je do Đoleta prvo, pa onda preko Đoleta do Damira i njih dvojice spakovali i došli na Pralić i to je bio naš prvi susret. Tetovirao sam mu ime njegovog sina Jakov i tu sam ostvario super kontakt s njim, odmah uradio i drugu tetovažu. Upoznao sam većinu igrača tadašnje reprezentacije. Tad smo onako se ostala među nama neka energija, fluid i počeli smo se družimo i privatno. Već posle nekih 7 do 10 dana sam dobio pozive od Dejana Stankovića i od Ivice Dragutinovića i tako dalje. To je u tom trenutku otvorilo neka nova vrata u mojoj dotadašnjoj karijeri. Jednog dana mi je na mobilni telefon stigla poruka od Mateje Kežmana koji me je pitao da li bi mogao da dođem kod njega u Istanbul, pošto on tada igrao u Fenerbahčeu, da dođem i da nastavim tetovaže koje smo započeli pre par meseci. To je bilo novo poglavlje u mojoj karijeri, pošto nikada do tada nisam radio van granica svoje zemlje. I to je zahtevalo neke dodatne stvari s kojima nisam imao iskustva i nisam imao dodir. Evo, krećem u veliku avanturu. Danas ću prvi put dođem u avion trezan. Ne znam šta me tamo čeka. Javit ću se čim stignem. Vidimo se. I onda je to njegovo prvo iskustvo, pakovanje te opreme, svega, prelaženje granice, džumbus jedan čitav, onda kod mene dok smo mi to opremili, namestili taj neki studio, trajalo je to vremena, posle to sve postala rutina. Rad van studija je nešto što je tada bilo novo za mene. U suštini veliki je problem poneti svoj studio sa sobom, pošto sam ja svoj studio napravio tako da mi je sve na dohvat ruke, da imam savršeno svetlo, da imam savršenu stolicu, što je, hvala Bogu, nemoguće poneti sa sobom, tako da to je bilo jedno dodatno opterećenje za mene u tom trenutku. Vrlo interesantna priča, mislim, tu si sa njim po cijel dan brojiš, zezaš i onda svakog dana po nešto istetoviraš i... Rad kod Mate tad na putu je bio totalno drugačiji, bio je inspirativan na neki drugi način. Radili smo, sjećam se tu prvi put kada smo se tetovirali tamo, radili smo u dvorištu, znači koje ima prelep pogled na Bosfor i onako radili smo na dnevnom svetlu što je bilo jako zanimljivo, nikad to u životu nisam radio. Čak ni posle toga nisam više imao tako iskustvo. Ćao svima, veliki pozdrav iz Istanbula. Evo, posle 2 dana druženja sa Damirom, postao sam šareniji nego što sam bio. Tako da još jednom kažem, eto, završili smo 2 dana u Istanbulu, hvala Damiru na svemu i veliki pozdrav celoj ekipi tamo i vidimo se u Beogradu. Umeđu vremenu sam ga upoznao s nekim svojim saigračima, među njima Colin Kazim Richards koji je igrao u Fenerbahčeu, igrao u Feyenoordu, igrao je u Galatasaraju, Tottenham, velikim klubovima. Njemu sam radio neku malu tetovažu, ali smo ostvarili super kontakt, on je stvarno bio oduševljen time što sam mu radio i to je neko poznanstvo koje traje i dan danas. To moje prvo poznanstvo sa Kazim Kazimom je rezultiralo tako da posle
nekih par meseci on zvao da dođem kod njega, da nastavim ono što smo počeli dok sam bio kod Mate. I istog tog trenutka kada sam došao, čovjek mi je dao do znanja da mi daje potpunu slobodu da radim šta ja mislim da treba. I uz to mi je dao do znanja da želi da se istetovira ceo, kompletno. Tako da sam odmah znao da će tu biti, da ćemo se družiti, da tako kažem. I samim tim se otvara opet, da kažem, neki drugi put u celoj mojoj karijeri. Znači, počinjem da pored svog rada u svom studiju, imam paralelno i rad u inostranstvu. That's good, man. It's very good. Beach. When I go to the beach, everybody asks me, who does your tattoos? I say, Damir. Oh, can you get me? I say, he's in Serbia. What's up, everybody? My name's Colin Kazim Richards. I'm just here to talk about Damir, just to let you know that Damir is incredible. He's not just a tattooist. I think he's an incredible artist. I really value his views and opinions. Sometimes I got ideas for tattoos and Damir is like, no, it doesn't look too good. So he's not just about, you know, some people I know who do tattoos is just about earning money. Damir really has the love and passion for tattoos, you know. If it doesn't look good, he doesn't really want to do it. So for the last 5 years, he's done most of my work, because before when I was young I had some done, but now I won't let nobody touch me but Damir. And you know, he's not just my tattoo guy, he's a good friend. And the people around him as well is incredible, you know, like Vole, he's incredible. So I just want to say I really appreciate having Damir work with me, and I hope to do some more tattoos in the future. Thanks for your time. Ubrzo sam shvatio da na mojim putovanjima ne mogu da budem sam i da putujem sam, tako da dugi niz godina unazad veliku pomoć na mojim putovanjima mi čini upravo moj kum i kolega Vule. Mislim, bez njega ne bi postigao ni 10% ovoga što sam postigao do danas. Moj glavni zadatak je da budem na prvom mestu podrška, desna ruka mom kumu, pošto jako puno putujemo. Od samog starta, znači od samog pakovanja, kada mi trebamo da krenemo na put, znači mora da se spakujemo u kofer, znači mora da ponesemo svu potrebnu opremu, od igala, preslikača, detola, tečnosti, boja, svega. Znači sve to mora da spakujemo u jedan kofer i naravno sve to da prenesemo, naravno i mašine i sve, znači sve to da prenesemo, da dođemo, da se raspakujemo, da složimo, da nađemo kakva nam svetla trebaju, da nađemo struju, znači stolove, štampače, da sve to sklopimo, da to bude... Ja se trudim da u tim situacijama što više olakšam Damiru, zato što se on koncentriše na neku drugu stranu, znači samog puta, znači on se koncentriše na to da odabere dobru sliku, da odabere mesto, da sve to složi, da uklopi u neku celinu, a ja sa te tehničke strane, znači pokušavam da napravim mali idealni studio na samom putu. Kazim, opet se vraćam na njega, i vraćat ću se 100 puta, ali on me upoznao sa baš velikim brojem fudbalera i svojih klijenata i danas mojih drugara, ali izdvojio bi neke od njih, recimo posebno prijateljstvo i drugarstvo imam sa čovekom koji se zove Cristian Baroni, inače fudbaler, istaknuti fudbaler Fenerbahča već dugi niz godina. Thank you, Damir. Damir. Pored Cristijana Baronija, njegov suigrač i u timu pre Fenera i u Feneru zajedno su igrali Andrej Santos, koji je, nažalost, morao da napusti Fener i da ode u Arsenal. Igrao je u Arsenalu i, naravno, naše prijateljstvo se nastavilo e o Engleskoj. Primeiro é prazer estar aqui fazendo a tatuagem do meu filho com meu tatuador Damir. Para mim é prazer muito grande, até porque eu gosto muito de tatuagem. Já fiz algumas, a do pulso, tenho uma nas costas e
graças ao Damir, que é um grande profissional, é um cara que está sempre aí com a gente, e é um prazer muito grande ter ele aqui na minha casa e ter ele como meu tatuador. Prazer, eu sou o André Santos, jogo no Arsenal, um grande abraço. Valeu! Moram pomenuti da sam preko Kazima upoznao još jednog bitnog klijenta, kasnije i prijatelja. U pitanju je reprezentativac brazilske reprezentacije, Filipe Melo. I on mi je značajan i poseban iz razloga što kada smo se upoznali nije imao bukvalno ni jednu tačku na sebi, a trenutno za jako kratak period sam mu uradio bukvalno čitavo telo. Meu nome é Filipe Melo, sou jogador de futebol. Bom, então, queria passar para vocês aqui a tatuagem que o grande Damir fez. 100% da minha tatuagem foi ele que fez. Estou muito contente. Realmente, antes de conhecê-lo, todo mundo falava que era o melhor da Europa, um dos melhores do mundo, e sem dúvida é isso aí. O cara é fera, o cara é very, very, very good. Meu irmão também fez uma tatuagem aí, ó. Todo mundo contente. Realmente, quem faz uma tatuagem com ele quer fazer o corpo todo, porque o cara é muito bom. Um abraço. Kazim ima dosta prijatelja koji su Brazilci, koji ne znaju čak ni engleski jezik. Tako da je to bila jedna velika prepreka. U suštini ja sam mislio da je prepreka i plašio sam se toga. Međutim, mnogo lako smo se sporazumeli i jednostavno mi je ostao utisak da nas je povezala umetnost. Znači, mi se apsolutno nismo poznavali i sve što se i dan danas poznajemo je upravo preko tih tetovaža i poštovanje i razumevanje, sve vezano za umetnost i za tetovažu. Živimo na aerodromima, živimo u avionima, živimo po tuđim kućama, po hotelima, tako da generalno život kući praktično i da nemamo. Na putu za Minhen, idemo u nove pobede. Život u kolima, to je naš život u kolima. Moja putovanja u inostranstvo i rad se ne vezuju samo za internacionalne fudbalere i sportiste, veže se i za naše domaće sportiste kojih ima, hvala Bogu, dosta po Evropi i po svetu. Jedan specifičan od njih je recimo Robert Prosinečki, ja ga kažem naš čovjek. Tetovirao sam ga i dok je bio trener Zvezde i nastavio sam da ga tetoviram u Turskoj kada je počeo da radi kao trener. Kad sam došao ovdje u Beograd, tražio sam najboljeg i dobio sam najboljeg, tako da s Damirom u osnovu što me tetovirao sad to nije ni najmanje bitno, nego smo postali i veliki prijatelji, tako da mi je sigurno na veliko zadovoljstvo da mi je on to radio, a osnovom posle toga meni je važno da sam s njim i dalje prijatelj. Trenutno tetoviram, mislim započeli smo tetovaže sa Aleksom Kolarovim i sa Stevanom Jovetićem. Tetovirao sam jako mnogo ljudi i mnogo tih, da kažemo, javnih ličnosti. Bilo bi glupo sad da nabrajam, jer sigurno ću nekog izostaviti, a to bi onako baš bilo bez veze.
velika prepreka na početku moje karijere bila je to što nisam imao dostupne informacije, prave informacije o mom radu, kako treba da se steriliše, kako se priprema, ne znam, koža, kako se priprema boja i sve ostalo. Tako da sam skupljajući te tekstove sa interneta i iz raznih udžbenika, sam već 2004. godine došao na ideju da pomognem svim svojim budućim kolegama i izdao sam svoju knjigu pod nazivom Profesionalno tetoviranje. I usput sam za tu knjigu dobio sam i recenzije Medicinskog fakulteta. Sa Tattoo magazinom izdali smo i prvu knjigu o tetoviranju, koja je tada bila i sada je jedna jedina knjiga vezana za tetoviranje na našim prostorima, koja je veoma pomogla ljudima koji su počinjeni da se bave sa tim poslom. Vremenom, vođen iskustvom, svoj studio sam menjao u više navrata i sad trenutno se nalazim u jednom velikom studiju gde imam i svoje učenike i pomoćnike i kolege koji rade sa mnom. I napravili smo onako da taj studio baš bude i prostran i da bude totalno napravljen da služi svrsi tetoviranja, a uz to imamo i delove gde se bukvalno osjećamo kao kod kuće i kao jedna velika porodica i to mnogo znači i mnogo pomaže u radu i u samom napredovanju u radu. Naš studio? Ovaj studio funkcioniše isključivo zato što svako ima svoj neki kutak i zaduženja. I ima neku svoju energiju koju unosi u studio. Ja danas vodim studio sa nekih 10 ljudi. Đole je osoba koja vodi računa o svemu što se tiče naših studija. Ništa se ovde ne bi desilo, možda bi bio i zatvoren, odnosno nikad ne bi bio otvoren da nije bilo Damira. Pa onda pored njega Đoleta, koji jednostavno je nerazdvojan faktor u Damirovom životu, ja bih rekla, slobodno. Čak ni meni nekad nije jasno kako sve to opstaje. Zapravo uopšte nije tako lepo kako ljudi misle. Nije uopšte lepo. Ja ću ovom prilikom da iskoristim, to jest ovu priliku ću da iskoristim i da dam otkaz, jer ja ovde više ne mogu da radim. Mene ovo više ne zanima, meni je svega preko glave. Doviđenja. Nije lako raditi s ljudima koji tetoviraju. Mislim, sa umetnicima. Šalim se, naravno, mislim. Kako može biti, radiš sa ljudima čije si radove pratio ranije, koji su ti bili uzor. Naš studio? Tu je Vule. Vule takvu energiju donosi čim otvori vrata. Ja znam da je Vule i ja sam na spratu i ja se nasmejem. Ali, znači, Đole je taj koji vodi računa da taj studio funkcioniše besprekorno. Naravno, mi u studiju imamo, pored naših kolega, znači, imamo uvek i po nekog novog učenika. Imao sam nekih 16 godina otprilike. Došao sam da gledam kako Damir radi. I došao sam na ideju da probam i ja da to radim. I Damir me je prihvatio kao svog učenika. Radiš posao koji voliš, okružen sa pozitivnim ljudima. Jako sam srećan što sam deo ove ekipe i što je sve tako kako jeste. Dakle, da se razumemo, mi se radimo u studiju koji se zove Damir Tattoo. I on je neko ko je svoje ime uspeo da plastira i da napravi od toga brend koji je neosporno jedan veliki, značajan brend. I ja mislim da je prosto u tom svetu, u tom domenu, njegov uspeh taj što nama u kontinuitetu dolaze kojekakvi ljudi iz inostranstva i prosto kao prva adresa na koju se obraćaju smo upravo mi, upravo zbog tog njegovog imena.
Damir je jedna moja onako srećna okolnost. Posle niza nekih događaja u mom životu, najviše profesionalnih, kada sam ja bila u trenutku kada sam možda i požela da izađem iz tog sveta, a jako sam kratko bila u njemu, upoznala sam prvo Đoleta preko tatu opreme, a onda i Damir. Ja ne znam razlog zašto sam ja dolazila kod njih stalno u lokal, ali jednostavno su mi prijali. Posle smo mi izgradili saradnju, ja sam radila kod njega i evo to traje do dan danas. Uspešno. Mi smo se upoznali neke 98. 9. u srednjoj školi i sedali smo zajedno u klupi i slušao sam sve te njegove ideje i vizije vezano za tetoviranje i nekih drugih planova koje je imao, tako da je on u meni video nekog sa kim može da ispuni sve te njegove vizije i krenuli smo u to. Prvi put kad sam upoznao Damira, Damir je bio super jedan tip, znači on je uvijek čovjek koji ima jako puno energije i koji je zabavan, interesantan. Ja Damira za sve ove godine koliko se poznajemo, par puta sam ga vidio možda u životu da se iznervirao i tako dalje. Bio je totalna suprotnost od ovoga što je danas. Bio je malo opušteniji, više izlazio, nije vodio računa o tim nekim stvarima o kojima sada vodi računa. Sexy boy iz mog spota, DJ i pre svega veliki umetnik. Htio bih reći na početku da mi je jako velika čast što mogu uopće pričati o takvim ljudima, prijateljima, umjetnicima kao što su Damir i Vule. Damir, kad sam ga upoznala, on je bio malo mirniji. Videla sam da ima razne ideje, videla sam da je gladan svega, gladan je života, uspeha u poslu, ali kao da je bio malo povučen. Međutim, samo stvarno ne znam šta se to dogodilo kod njega, ali on je jednostavno samo izleteo iz neke ljušture i evo, sad je to što jeste. Umetnici ostaju to što jesu, dosledni sami sebi. Mislim da je dečko i dalje momak iz kraja i da cijela ova priča, iako nije jednostavno izneti ceo taj teret neke slave po znacima navoda, koliko god mi ne hteli neki da prihvate, Damir je ovde napravio jednu sjajnu priču, unikatnu, izdigo se daleko od svih, ali i dalje to što jeste u tom nekom smislu samo mnogo kvalitetnija ličnost, naravno bilo bi glupo da isti pre 10 godina sada unapredio se i u mogućnosti mnogo putuje da vidi da upozna, prepozna nešto novo, tako da to je neko menjanje, ali suštinsko menjanje ne, mislim da je i dalje onaj drugar koji je bio i onaj momak koga znam i kad se ga upoznao, tako da u tom nekom smislu nije to bilo promena, sem u tom nekom profesionalnom planu koji je iz godine u godinu i mesec u meseci na gore i evo i studija ovde gde jesmo je stvarno fantastičan i cijela ta ekipa ljudi oko njega koja on okupio i cijel taj sistem, mislim da je nešto što je unikatno i velike čestitke za to. Pa pun je grad prosto njegovih dela. Ljudi se odlučuju za njega zato što je veliki profesionalac, zaista. I zato što kad dođete kod njega, to je čovjek koji, ako niste sigurni da želite tetovažu, on vam sigurno neće pomoći da dobijete tetovažu. On će vam reći da dobro razmislite, jer je to vaše telo, jer je to nešto što ostaje do kraja života na vašem telu i onda vas on onako posavjetuje da ako niste došli sa nekom idejom i ako nemate sa sigurnošću sliku koju želite da naslikate na svom telu, da još jednom razmislite pa da onda dođete. Mnogi stvari su se promenile, znači od studija gde sam ga prvi put upoznao, znači sve je išlo nekom uzlaznom linijom, znači bio je jedan studio koji je bio, da kažemo, mali, pa se onda pretvorilo to, znači od posla, od same atmosfere koja se dešavala uopšte oko tetoviranja, onda je napravio jedan veći studio, pa posle tog većeg i još veći, znači trenutno sada ima najbolji studio, da ne kažem u Srbiji, možda i u Evropi, najveći i najbolji. Tako da je to išlo nekom uzlaznom linijom stalno. A mislim da je Damir pre svega umetnik, slikar, pa posle toga tatu majstor. Damir je neko ko je toliko na zemlji, toliko svestan sebe i toliko prosto kao zna tačno čime berata i na koji se način time što on ima. Kao kako se s time živi, što se time radi, tako da... Umetnik, vizionar, pre svega dobar čovjek. Na putovanju, znači, postoji gomila problema, znači, od toga što je Damir dijabetičar,
samim tim, znači mora da vodi računa kada jede, šta jede. Dešava se, na primjer, na aerodromima da sad nema tu velikog izbora kada provodimo, na primjer, po 5, 6, 7, 10 sati na aerodromu kad čekamo sledeći let. Damir je onako, kako bih rekla, on je izuzetno uporan. Ja ne znam čoveka koji od 24 sata napravi 48. Zato što je on koliko godina ima, a malo ima, on je čovjek napisao knjigu, on slika, on tetovira uspešno, poznat je, ima do sad 3 lokale promenio, ima društveni život, jako gust i ne znam, užurban, ima porodičan život. To je, ja ne znam da još neko to može da radi. Tako da kad bi se ustremio na, ne znam, na mesec, ja mislim da bi na mesec i otišao. Ljudi koji svakodnevno ukrašavaju život i tijela drugim ljudima, ljudi koji su puni pozitivne energije, ljudi koji su veliki umjetnici, koji su veliki pravi prijatelji i jako mi je velika čast što sam ih upoznao i to je to. Svako ima neku svoju viziju tetovaže. Za mene je tetovaža simbol slobode, ali opet za korak ka slobodi potrebno je i malo smelosti. To je tetovaža za mene. That's your first tattoo, huh? My first. Moj odnos i prijateljstvo sa Kazimom je bio trenutak i primjer je recimo da sam poželao da imam uspomenu na njega, tako da mi on jednom prilikom iz šale rekao kad ću ja tebe da tetoviram. Let me show you. Taking. How do I take this? Like this? Yes. Oh my god, damn it. Like this, yeah? This is getting Damir back for all the pain he gave me. I can give him just a little bit. Thank you, bro. My Serbian brother. Dešava se recimo da ljudi od silnog straha, od uzbuđenja da padnu u nesvest. I tetovirao sam nekog momka, meni se to nikad nije desilo. Tetovirao sam jednog momka na leđima koji mi se samo sručio u krila. Čovjek je pao u nesvest, ja sam već mislio da je mrtav. Već sam razmišljao šta ću da radim sa njim. Ovo je moj čale. On je inače bio jedan od najvećih protivnika tetoviranja ikada. Pa ima dosta zanimljivih situacija sa tih putovanja. Stvarno, gde smo sve putovali, ne mogu sad ni da se setim svega toga, ali ono što je meni ostalo upečatljivo je da kad smo bili kod Kazima u Turskoj, kad je igrao u Fenerbahčeju, pravio je rođendansku žurku u kući, to je u dvorištu, i tu su bili svi fudbaleri sa porodicom, decom, ostalim. U jednom trenutku njegov taj vozač je krenuo da ispaljuje vatromet, međutim, kutija sa vatrometom se okrenula i krenula je da se ispaljuje ka svim gostima tu. Ja sam telefonom snimao kao zanimljivo, nisam ni znao da vatromet leti ka gostima. Svi su se rastrčali, ja sam i dalje, nisam kapirao šta se dešava. Kako sam spustio glavu, vidio sam da vatromet leti ka meni. I naravno nisam imao uopšte vremena da odreagujem, pogodilo me je tu, ali ono što je zanimljivo je da iza mene je stajao Roberto Carlos. Znači, ono što ljudi danas ne znaju, da sam verovatno spasio život Roberto Carlosu, eto. To je ono što je meni ostalo zanimljivo, upečatljivo, eto. Damir, pa i Damir, ja smo antisportski tipovi, znači mi što se tiče fudbala znamo samo ljude koje tetoviramo. Znači ne znamo ni mislim da sad kad bi me neko pitao da nabrojim 10 klubova, možda samo gde smo putovali, da smo tetovirali, znači sve ostalo je za mene velika nepoznanica. Ovaj sam čin kome ti danas prisustvuješ je utoliko veći što tetoviram portret svog pokojnog dede i baš mi je drago što se to sve danas desilo i što smo ovo zabeležili kamerom. Da, jednom prilikom dok smo sedeli u kafiću kod našeg prijatelja, igrala je reprezentacija Brazila i sad, pošto su svi, generalno naši prijatelji, prate fudbal, svi su pomno gledali kao igra reprezentacije Brazila i ja i Damir smo počeli da se gledamo, pošto smo na ekranu videli u reprezentaciji Brazila 3 ljudi koje smo mi tetovirali.
danas ako gledate taj neki svetski fudbal, mislim da nema utakmice Lige šampiona ili tih većih utakmica da nema nekog igrača koga Damir nije tetovirao. Teško pitanje si mi postavio, ko si ti? To je jako teško pitanje. Šta sam beše pričao? Otkud ja ovoj priči? Pa... Verovatno sam mislio će budem neki fudbaler ili ne znam šta je. Second tattoo. It's okay? The line is... Prvi put kad sam radio tetovažu bio najsrećniji na svetu, radio sam najbolje moguće.